Evo ovako, da bi ja vama malo bolje predošla ko sam ja i šta sam bila u to vrijeme. Ja sam bila relativno mlada osoba, ali ne premlada da bi bila nepismena, da tako kažem. Bila sam na pragu kraj 20. mojih godina. I neku godinu prije rata, možda je to mogla biti 88. ili 9. 88. prije, kad sam bila na postdiplomskim studijama iz sociologije i kulture na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, odem u Njemačku, u Bavarsku, da pozvali me stric i strina koji su tamo imali svoj restoran, da ja njima pomognem preko ferija, kad je kod njih sezona, oko tih nekih poslova, pranje suđa, znala sam nešto i njemački, pa kao eto. I onda se ja upoznam tu sa Njemcima koji su valjda sam bila izvan stereotipa nekog gastarbajterskog i počnu sa mnom razgovarati i kažu, pa zašto vi Milkice ne ostanete kod nas, mi naćete ovdje neki posao, jer u vašoj zemlji će biti rat. Vidite već kud to sve ide, bit će rat. A ja kažem, da bude rata da ja to ne vidim, pa to ne dolazi u obzir. I mislim, to je taj s jedne strane malo paradoksalan, ali u suštini novinarski nerv da budeš tamo gdje se nešto dešava. S druge strane, bila sam velika Jugoslovenka i ja i danas kažem da Jugoslavija u stvari moja jedina domovina. I bila sam beskrajno tužna što sam vidjela, osjetila da je mojoj domovini vjerovatno došao kraj. Samo je pitanje dana, nekako racio me ubjeđivao da možda ne, ali onaj unutarnji osjećaj mi je govorio da slijedi katastrofa. Dakle, ja sam tada, kad je počeo rat, odnosno pred rat, prvo sam radila jedno kratko vrijeme u Sarajevskom oslobođenju u dopisništvu u Banja Luci, a potom prešla u Glas, današnji Glas Srpske, gdje ću ostati do iza rata, jer mislim da je to još uvijek kuća u kojoj sam najduže radila, nekih 10-11 godina. I dakle, to su bile banjalučke dnevne novine i tad vrlo uticajne u Banja Luci i ovom dijelu Bosne i Hercegovine, Bosanskoj krajini, koji danas svi izbjegavaju da tako zovu, ona se u stvari tako zove. I treba znati da je u stvari na neki način u ovom dijelu Bosne i Hercegovine i SFRJ rat počeo ranije nego u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine. On je za nas počeo u ljeto 1991. kad su naši dečki odavde obveznici JNA išli u zapadnu Slavoniju i druge dijelove Hrvatske da ratuju. Mislim, nama su tada prodavali priču da oni i da svi mi koji bismo se pridružili toj strani fronta, da mi u stvari spasavamo Jugoslaviju. Niko nam nije rekao da je Jugoslavija već odavno mrtva i da je prošlo i 40 dana. Tako da su ti dečki branili mrtvu domovinu, što je onako vrlo tužno, ali u tom ratu su ginuli, tako da je Banja Luka na taj način bila suočena s ratom. Upravo zbog te atmosfere, možda, ja sad ne mogu poraditi, nisam tad bila u drugim dijelovima BiH, mada sam radila i za sarajevske medije dok nije se skroz zakuhalo. Ne mogu procijeniti kako je drugdje bilo. Ne vjerujem da je bilo mnogo više friendly ni ne znam u Sarajevu ili Bihaću, ali znam da zbog tih okolnosti što su naši dečki išli preko, kako smo mi tad govorili, u JNA, da su već počela ta neka mrzilačka retorika i taj neki pritisak na naše komšije i sugrađane koji nisu Srbi. I da je možda i prije nego je počeo zvanično rat u BiH, a i to je sporan datum, jer kad je počeo, pa kako to ko doživljava, to nama nekako, to se nama stopilo sve u jedno vrijeme. Jel se ratuje u zapadnoj Slavoniji, jel se ratuje u Brčkom, mislim, nekako je sličan doživljaj bio, ali mislim tu negdje na tom prelomu da su počela i otpuštanja kolegica i kolega koji su bili, tada bi se reklo muslimani, danas Bošnjaci ili Hrvati ili ne znam, već nešto drugo, a ne Srbi.
i onih koji se nisu činili za koje su vlasti, jer 90. je preuzela vlast SDS u Banja Luci. A do tada je to bio najjugoslovenskiji grad u Jugoslaviji, to je interesantno, sa 20% deklarisanih Jugoslovena. I onda su odjednom svi se nešto dosjetili da su Srbi i glasali za SDS, što je meni bilo porazno. Ja sam oplakala rezultate tih izbora. Dakle, i tad je već počela ta mrzilačka retorika, ne samo prema muslimanima, bošnjacima i Hrvatima, nego i prema onima koji su se činili SDS-ovskoj vlasti da nisu dovoljni Srbi ili kako god to, da nisu dovoljno lojalni, odani i tako dalje, dovoljno glasni i tome slično. Tako da ne želim da zvuči neukusno, naravno. Problemi s kojima sam se ja suočavala su potpuno neuporedivi sa onim što su doživljavali moji sugrađani i komšije i zbog čega se ja i dan danas stidim što nisam digla svoj glas. Ali imala sam i ja problema sa tim SDS-om. Oni su meni znali zvati u ponoći. Ja sam dobijala posredno pred kraj rata prijetnje smaknućem. Mislim, bilo je. Nije da nije bilo, jer nisam bila Srpkinja po njihovoj recepturi. Moj prvi ratni izvještaj, ako se ne varam, su poslati sa Banije u Hrvatskoj juli ili august 1991. Ljeto svakako. Sjećam se kratkih rukava. Tad sam upoznala kapetana Dragana, alias Dragana Vasiljkovića, jer sam ja stalno tražila da idem na ratište, da ja vidim kako to izgleda. I nešto nisu moji u redakciji bili zainteresovani za to, a onda se desilo da su ekipama iz Beograda, recimo, najčešće iz Beograda, pa iz Novog Sada, iz Srbije, nekako Banja Luka bila posljednja hotspot. Mi ćemo se ovdje prestrojiti, pa onda idemo. Da li preko za Gradišku ili preko na Bosanski Novi Grad, Dvor, na Baniju. Da bi oni svoje izvještaje radili. I onda bi, naravno, uvijek tražite pomoć lokalnih medija i tako su došle moje kolege koji sa mnom studirali u Beogradu. Ja sam u Beogradu završila novinarstvo. Gradiša Katić i Milena Marković, njihova ekipa. I ja kažem, hajde, mogu li ja s vama? Možete. I tako sam ja prvi put vidjela rat izbliza. Ja sam odmah prepoznala da je to foliranje. Mislim, taj dio rata koji smo mi vidjeli, to neki našminkani momci, i da se iza toga krije nešto mnogo strašnije što mi nismo vidjeli. Ali poslije sam išla u Zapadnu Slavoniju i tako dalje. Tako da čini mi se da kad je prešao rat u BiH, ja to nekako nisam toliko ni primijetila, ali čini mi se oko Brčanskog ratišta, da li Lipovac, da li tako nešto, da sam prvi put baš otišla unutar BiH na neko žestoko ratište. Uvijek sam bila, naravno, išla sam i na razmjene zarobljenika, tu bi se sretala s kolegama koji su radili za hrvatske medije. Više smo mi tu drugu stranu, uslovno, sretali hrvatsku stranu, jer smo na takvom geografskom položaju. Ja ne znam da li sam jednom, dva puta otišla prema Sarajevu. Mislim, jednom da sam bila u Palama. Mislim, naprosto iz Banja Luke ići u Pale ili u Sarajevo u ratom razorenoj zemlji je bila gotovo nemoguća misija. Ali tako tog Kninska krajina ili ta nesretna Republika Srpska krajina, Banija, Zapadna Slavonija, Sjeverna Bosna i Hercegovina, odnosno današnji dijelovi Republike Srpske tamo do Brčkog i Bijeljine, to su bili neka naša zona odgovornosti gdje bismo mi uspjeli da napišemo neke reportaže. Sad, uvijek se sjetim, kad se prisjetim tih dana, uvijek se sjetim jedne jako uspješne i poznate ratne reporterke iz Bliskog istoka. Mislim da je Libanonka, ali ne mogu 100% da budem sigurna. Znam da sam je upoznala na jednom novinarskom skupu međunarodnim koji je održan povodom godišnjice opsade Sarajeva i sad bi mene moja braća Srbi pribili na križ, jer za Boga nije bila opsada Sarajeva, naravno da nije bila opsada, bila neka igranka, ne znam nija šta, neki monopoli. Da, povodom godišnjice opsade Sarajeva ja sam otišla, kao i mnogi drugi novinari, na taj skup i ta koleginica je rekla,
Moramo imati na umu da lokalci naprosto ne mogu biti ratni reporteri u svojoj zemlji. Ja sam tu šokirana. Pa šta smo mi svi radili se? I ona kaže, da, ali vi ste učesnici. I mi koliko god to prihvatili ili ne, mi smo na neki način bili učesnici. Ja nikad nisam uzela oružje u toku rata. Ali je više nego jasno da tu nema druge strane ako su meni i brat i potencijalno otac i ne znam, zet i svi u jednoj uniformi. I ako se tu front približi rodnom sojelu moga djeda, a u drugim nekim slučajevima je front u kući. Mislim, pritom ne mislim, i sigurna sam da ni ta koleginica nije imala neku podcjenjujuću ili ružnu konotaciju, nego je to naprosto tako. Sad prizovimo sebi, kako se zove, pravila naše profesije, pa ćemo vidjeti da je naprosto to tako. Kad si imao u ratu drugu stranu? Otkud ti druga strana? Bar na tom nekom kognitivnom ili zdravorazumskom nivou ja nisam tada razmišljala o pravilima iz etike naše profesije. Naprosto me nosio neki adrenalin. Stalno sam bila u nekom filmu da je ovo vanredno, da ćemo mi ovo nekako drugačije, da je važno da se vidi život koji se dešava tamo negdje preko na frontu, u blizini fronta, u izbjegličkom kampu i tako dalje. Međutim, ono što me nije ni tad napuštalo i na čemu sam zahvalna, ne znam, prirodi, Bogu, proviđenju, šta god daje, jeste da sam stalno nosila ipak u sebi tu jednu unutarnju vaservagu koja je govorila, hajde zamisli da ovi ljudi o kojima sad pišeš su tvoji otac, majka, brat, sestra. Kako bi se ti osjećala kad bi pročitala to i to o njima u novinama? Ili čula na televiziji, na radiju. I onda sam nekako tako i neki osjećaj dobrog ukusa koji mi je ipak dalo moje obrazovanje, na čemu sam zahvalna radnicima i seljacima SFRJ koji su mi to omogućili, jedno solidno obrazovanje kako smo mi tada dobijali, mi nije dozvoljavalo da ulazim u neke, kako bi rekla, u neke kičaste konstrukcije. Primjer radi, ja sam bila 3 mjeseca sticajem okolnosti koje također mogu da objasnim ako vas interesuje. Pripadnica Vojske Republike Srpske, u jednoj jedinici sam bila osoba zadužena za informisanje, kao portparolica ratne jedinice, što god to zvučalo malo neobično, ali sam i u toj situaciji recimo zahtijevala od komande da ne nosim oružje, da eventualno imam negdje neku pres oznaku, i onda su me jednom pitali, hajde ti sad, ne znam, mi ćemo pustiti neku muziku, a ti izađi tako naoružana pred liniju fronta i reci otprilike ja sam Suada, pokajala sam se što sam Suada, spoznala sam da su moji preci Srbi i prešla sam na pravu stranu. Ja kažem, njima jeste vi normalni, bolan ljudi. Prvo, ko vas je učio takvoj propagandi? I drugo, mene pitate da u toj lakrdiji učestvujem, ni slučajno. Ne kažem da nisam griješila, ali nekako hoću, eto, zaključak svega toga, da mi nekako više od nekih strašnih grijehova ratnog izvještavanja u svom ratu, više čuvao neki unutarnji osjećaj, neko razmišljanje, racionalno. Da li sam se plašila? Pa kako kad? Jednom zaista jesam, nešto sam obilazila neki teren, na Dobojskom ratištu je to bilo, na širem Dobojskom ratištu sa nekim oficirima, izviđačima Vojske Republike Srpske i zapucalo je. I onda bio je snijeg, mi smo svi polijegali i onda je opet pucalo. Ja sam stavila svoju torbicu, imala sam nekakvu kožnu torbicu sa svojim bilježnicama i svim. Ja sam to stavila instinktivno na glavu i onda smo čekali da pucnjava prestane, da se pridignemo i istrčimo na bezbjednije mjesto. Poslije sam naravno shvatila to
užasno sam se prepala, da su u stvari ti moji, uslovno rečeno, drugari koji su bili lijevo i desno od mene, kad su vidjeli moj strah, oni su ipak bili ratnici. Mislim, ja sam civil, bez obzira na ta moja 3 mjeseca provedena formalno u Vojsci Republike Srpske. Oni su onda kad su vidjeli, potrajala ta pucnjava možda i pola sata, koliko se ja plašim, onda su oni pravili male one kugličice snijega i udarali mene u glavu da ja imam utisak da su to rikošeti i da, mislim, strašno sam se, ko se neće prepasti da će biti ubijen. Onda jako sam se bojala zarobljavanja. To je jedan od rezultata tog propagandističkog novinarstva, da ništa gore ne može da se desi nego da te zarobi neko ko govori isti jezik i koji je na drugoj strani fronta jer će te čerečiti, mučiti, silovati i tako dalje. Da li je toga bilo? Ja ne znam. Ja to nisam svojim očima vidjela, ali znam da je kod mene bio strašan strah i recimo ako bi bila na terenu pa prespavam, imala sam neki film, da ako je mirno, ako se puca, to je okej. Zna se gdje je ko puca, se gruvaju topovi, sve 5. Ali ako je mirno, onda se neko prikrada. Prikradaju se neki specijalci i kad god bi recimo bilo mirno, ja sam se budila u noćnim morama, imala sam snove koji su predskazivali nešto što će se kasnije ispostaviti kao predskazanje kraja rata, odnosno rezultata koji ćemo nakon svega dobiti. Tako da, ja sam se plašila. Ja sam u novinarsku profesiju stupila koju generaciju nakon one generacije sjajne Dada Vujasinović, Milica Lučić-Čavić, Bobić Mojsilovićka i tako dalje. Znači, mi smo još uvijek bili, pogotovo to je bilo, znate, to se dešavalo u Beogradu, ne znam, u Sarajevu, u Oslobođenju, u Zagrebu, ipak u ovim malo provincijalnim mjestima još uvijek je to bilo na vagi baš pred rat, da li novinarke rade kulturu i gradsku, a novinari rade ozbiljne teme i da li treba ženu koja radi u desku zvati novinarom. Eto, to je bila tema, znate, nisi ti novinarka, novinarka je ova što prati modu i čita vremensku prognozu. Tako da je to počelo i početkom rata. I bilo je malo nepovjerenja prema koleginicama. Međutim, kako bi rekla, ipak je bilo presudno to ko hoće da ide na ratište. Nisu svi muškarci baš htjeli. Tako da malo sam se morala boriti. Često bi mi rekli ne da korpus, ne da ja kažem šta oni imaju sa mnom. Mislim, ja nisam vojni obveznik, jer po tadašnjim zakonima mogu me pustiti bilo gdje. Ali bilo je žena koje su išle da izvještavaju. Imale su, mogu čak reći, poseban rukopis. Znate, nekad su uz dužno poštovanje prema kolegama, oni znali s terena donijeti izvještaje tipa koji bi mogli iz nekog biltena pročitati. T55 plus 2, M82 i mislim, to mene ne zanima. Da li je plakao onaj koji je išao po vodu pa su pucali na njega? Gdje je sušio gaće? Šta jedu kad su, ne znam, daleko od kuhinje, one zvanične? Viđala sam dečke u vrijeme primirja u zapadnoj Slavoniji kako suše meso na po fronta. Mislim, eto, to im palo na pamet. Oni su došli iz kulture gdje se suši meso iz svog sela i sad hoće da to rade i tu, mislim. Kad su vidjeli da taj rat neće biti ono što se mislilo, mi ćemo to za 15 dana pa idemo u kući. Tako da li sam bila onemogućena da radim? Da, bilo je jako ozbiljnih pokušaja. Bilo je slučajeva da ja nakon što objavim reportažu koja je na ovaj način pravljena, ko kašlje noću kad spava, ko se budi sa... Ja odem pa spavam s njima u njihovoj spavaoni na frontu i onda slušam kako reaguju dečki, odnosno tada vojnici. I onda ja napišem takvu reportažu, a meni stigne iz SDS-a ili iz nekih priperaka SDS-a koji glume neku kao kultur, bunt neki. Zašto ovo nisi objavila u Vjesniku ili u Globusu? To je taman za ustaških novina, ako biva ja ne pravim dovoljne heroje od svojih vršnjaka koji su sa mnom išli u školu ili ne znam, igrali lopte na poljani.
Bilo je toga, bilo je direktnih sprečavanja u redakciji, ali mnogo više je bilo podvala. Znači, podvale su bile, to su radili neki, ja ih sve zbirnim imenom zovem služba, to su takve neke spletkarenja bila. Znate, meni su jedan samo slučaj, jedan moj tekst imam za koji mi je zaista žao. Mislim, mnogi su bili ovako, ne baš vrhunski ili ne baš prihvatljivi za sve strane, ali su imali tu neku dozu, dovoljnu dozu integriteta da ih ja potpišem. Samo jednog teksta se stidim što sam ga potpisala, u njemu neću pominjati ime jer taj kolega više nije živ, koji je umalo ostao bez glave zbog tog teksta. Ja sam ga poslije rata potražila, zamolila ga za oprost. On je mene oprostio. On je meni dao, kako bi rekla, zeleno svjetlo da budem predsjednica udruženja BiH novinari, jer ja sam njemu rekla, kolega, ako ti jedan koji mogu ostati bez glave iz mog pisanja, smatraš da ja ne treba da vodim 2000 novinara i novinarki u Bosni i Hercegovini, može njih 1999 da glasa za mene. Ja to neću prihvatiti, jer ću smatrati da nemam pravo na to. Ako ti imaš snage da mi daš oprost i misliš da sam nešto iz toga naučila, onda u redu. A taj tekst se rodio tako što su oni tako ispletkarili. Znate, mi saznajemo da se ovdje ovo dešava, ondje ono. Ja lijepo nasjednem i napišem. Nema opravdanja, znate. Možete sad reći, a to mi je bio prvi rat. Mlada sam bila. Ali, pazite, ja sam imala 30 godina. Bila sam diplomirana politikologinja. Putovala sam po Evropi prije toga za vrijeme Tite. Pročitala sam zavidan broj knjiga i razmišljala o njima. Debatovala sa nekim ozbiljnim profesorima sociologije, filozofije, politikologije. I ako ja nisam skontala, uz dužno poštovanje, kako može skontati moja komšinica koja je imala 20 godina i bila konobarica. Ja sam napisala, dakle, da je taj kolega, koji je bio etnički Hrvat, a Banja Lučanin, napisao nešto što vrijeđa ratne udovice u tom i tom dijelu grada i da on to radi, ne znam, po nalogu Zagreba, ovo ono. I onda su došli po njega. Mislim, njima je trebao povod, očigledno. Ali zašto da ja budem to mlatilo, kako bi rekla, tuđim gloginje mlatiti, jeli? Uz pomoć kojeg prljave te radnje se odvijaju. Onda su oni odmah, kad je izašao taj tekst, došli po njega. Ja to tad nisam znala. Došli po njega, odveli ga, mučili ga, prijetili mu da će ga ubiti i tako dalje. I spasao ga je monsignor Franjo Komarica kad je saznao za to. To su mi poslije neki drugi ljudi, ne samo taj kolega, ispričali. Ja kad sam, poslije on to meni rekao, ja sam bila šokirana, ali je zanimljivo to kako mladi ljudi su kočoperni. On je to meni rekao recimo 95. ili 6. kad smo se sreli odmah poslije rata i on rekao, pa dobro, zašto si to uradila? Mislim, ko ti je diktirao taj tekst i ko te natjerao? A ja sam rekla onako kočoperna, ja sam to sama smislila, to nije meni mogao niko naređivati. On kaže, meni je tad bilo jasno o čemu se radi jer on bio stariji i iskusniji. Kakav ti smislila, ti misliš da si ti smislila, u tome i jeste igranka što ti misliš da si ti to tako smislila veleumno, a u stvari ti mangupi podvaljuju neke provjerene informacije. Najčešće sam razgovarala sa običnim borcima, pripadnicima Vojske Republike Srpske. Zanimalo me kako oni žive u tim vanrednim okolnostima, čemu se nadaju, šta im najviše, šta ih je najviše, čega se najviše boje, za čim najviše žale. I tako, razgovarala sam recimo jednom jedna od tih reportaža je bila sa pripadnicima jedne jedinice, veliku sam anketu radila, o tome već je bila 93. ja mislim, kako žive
ratni invalidi. Jer to je bilo prije akcije Septembar 93, kad se ono pobunio dio vojske i tako dalje. I meni su tad to isto bila jedna podvala za koju meni nije žao što sam nasjela, jer sam radila ono što sam mislila da treba. Rekli su, ajde malo uradi nešto o položaju ratnih vojnih invalida koje je već tad bilo. Ja sam rekla, u redu, je li stvarno da radim ili me uvaljujete u neku patriotsku bojanku? Ne, stvarno da uradiš. I ja stvarno uradim. Dobijem 2-3 ona listića od ratnih vojnih invalida, izračunam kolika je njihova invalidnina, da se, eto, jedan dečko koji je izgubio oko, dobijao je invalidninu kojom je mogu kupiti jednu šibicu na kiosku. I onda sam ja tražila od nadležnog organa da mi saopšti koliko ima prijavljenih ratnih vojnih invalida i ovako nekako napišem tekst. Pošto znamo da ova država se finansira švercom nafte, molim državu da uveze svaki mjesec jednu cisternu nafte za ratne vojne invalide. Ako to uradi, onda će svako od njih imati 50 maraka invalidninu, a ovako ima 5 feninga za koji može kupiti šibicu. I to je bio moj tekst i onda sam otišla na ratište da razgovaram sa pripadnicima tih jedinica šta oni misle o tome, tako, da li im je stalo do te Republike Srpske. Kad sam ja to sve napravila i sve bilo najavljeno na radiju, pušteno na naslovnoj strani, bio glavni tekst, odobrili šef deska, glavni urednik, maltene direktor cijele kompanije, onda su mene suspendovali s posla jer sam za Boga radila protiv interesa Republike Srpske i počeli da me prijete smaknućem. Prvo sam mislila da nema teorije. Ja sam, kao sve zaljubljene osobe, nekritički voljela svoju Jugoslaviju, mada sam živjela kao dijete u Sloveniji i vidjela šta se dešava unutar te moje drage domovine, kad su mene maltretirali i progonili kao najstrašnije. Mislim, ja ne znam da je u naciji vrijeme bilo tako tukli, maltretirali, ponižavali zato što nisam Slovenka nego prljava južnjakinja. Ali bez obzira na to, ja sam mislila da će se i to u Sloveniji tako nekako srediti i da nije cijela Hrvatska previše popustljiva prema ustaškim ideologijama a da južno od Save, da je sve, mislim, onako divno i krasno i da tu nikad ne može doći do rata. Ja sam zaista vjerovala da mislim, ne mogu ljudi biti toliko blentavi da razvale jednu takvu državu i naprave takva čudesa i takav pokolj. A kad je krenuo rat, onda sam ja vjerovala da je to rat za spasavanje Jugoslavije, što naravno nije bilo tačno. Postalo mi je nešto od toga jasno tek 1992. čini mi se, kad su dečki iz Jugoslovenske narodne armije počeli da daju zakletvu u vojsci Republike Srpske, onda mi je već bilo jasno da šta je to, ali je bilo kasno. I onda kad je to počelo, ja sam vjerovala da je to neki rat za spas Jugoslavije i da će to, ono kako smo mi neki razmišljali, završiti do zime, a činjenicu da su naši sugrađani protjerani iz svog grada, ja sam nekako racionalizovala na način pa bolje da nisu ovdje dok to traje, da ne bi neka budala upala u kuću, mada su budale i bez toga upadale u kuće i ubijale ljude. Pa kad se to sve sredi, evo do zime, do idućeg Božića ili Bajrama, oni će se lijepo svi vratiti u svojim kućama i mi ćemo opet lijepo živjeti sretno do kraja života. Stvarno sam imala velike zablude. Kakvi su se narativi pojavljivali krajem 80-ih, početkom 90-ih, koliko su ozbiljno shvatani. Ja sam pratila jedno vrijeme kao studentkinja i novinarka početnica to previranje, jako mi je interesantno bilo. Jedna od stvari koju sam već navela ranije, da je za mene bilo šokantno da Banja Luka, najjugoslovenski grad u Jugoslaviji, odjednom se pretvori, ne baš u SDS-ovu tvrđavu, ne bih to rekla jer to Banja Luka nikad ipak nije bila, nego da se nekako dosjete ljudi da su Srbi i da im je to, mislim, ne znam ni ja šta. Druga stvar, pratila sam je i u Beogradu koji je bio glavni grad
krajem 80-ih. U početku je to sve, svi ti narativi ili narativi, nacionalistički narativi u začetku nekako svođeni na nivo šale. Sjećam se da su jedno vrijeme bile popularne, baš u krajem 80-ih, ponovo došle u modu, naočari lenonke. I onda ti pitaš nekog dečka u Beogradu, jel to nosiš lenonke? On kaže, ne, dražinke, ha, ha, ha. I to je sve dugo vremena dok je opstajala i rock scena. Znate, sve se to shvatala šalom. Ali se to polako iz šale pretapalo u nešto ozbiljnije. Nije to tako jednostavno, znate, danas je počelo. Ne baš tako. Onda bila sam šokirana na žurkama, na čuvenim beogradskim studentskim žurkama koje su bile primjer da možeš dovesti gosta iz Pariza pa da se osjeća dobro. Odjednom se počeli pjevati Rado Mile ide u vojnike, Lajkovačka pruga. Ja sam bila šokirana. Kam vam Đolin Štulić, kakva je to, mislim, žurka gdje se igra kolo i svi nešto zagrljeni, zajedno smo skupa i mi smo nebeski narod. Tako da, naravno, jačala je alternativa za razliku od Banja Luke, nažalost. Beograd je imao alternativu. Tako da je to postepeno, kako bi to rekla, to je bilo neka vrsta kuvanja žabe. Od pozivanja na slobodu, uključujući šale, zašto ti meni sad ne daš da ja pričam o jugoslovenskoj vojsci u otadžbini, hajde da napravimo, ne znam, okrugli sto o jugoslovenskoj vojsci u otadžbini, što mislim da je prihvatljivo. Do toga mamuti ustašku marš iz mog grada, iz moje ulice, ti sarađuješ ne znam s kim. To je kako bi rekla, to je bilo jedno kuvanje žabe koje je trajalo mjesecima, da bi na kraju taj narod koji je ostao tu zabavljen sobom prvo. Znate, nikog ne pravdam. Ali ako ti je sin na ratištu, kćerka radi za 2 marke mjesečno, malo dijete nema čim otići u školu jer ne radi gradski prijevoz, nemaš mu šta dati da jede, onda ti nekako i ove stvari koje naravno, kao u onoj Nimelarovoj pjesmici, jednom mogu doći pod tebe i na kraju je došlo po sve nas u doslovnom ili u prenesenom smislu, ti to nekako ti prolazi ispod radara. I onda se uvrežuje ona najstrašnija od mogućih svih rečenica koja glasi, a šta su oni nama radili? Jako mi je pomoglo to iskustvo iz rata. Kad sam ja gledala kako se neke bezazlene šale, anegdote, čak i aforizmi, ne znam, vršnjačke priče, kako postaju platforma za mržnju i za nasilje, onda ja to sad mnogo lakše mogu da prepoznam nego neko ko nema to iskustvo. Naravno, opet podvlačim, samo iskustvo bez nekog životno iskustvo, empirijsko, bez nekog akademskog iskustva i profesionalnog iskustva nije samo po sebi dovoljno. Znate, neko iskustvo nauči da bude i on mrzilac. Ali kad vi to rastabirite i kažete pa vidite ovo ovako, onda to možete prepoznati. Koliko su današnji mrzilački narativi prepoznatljivi zbog sličnosti onima iz 90-ih? Kako koji? Neki su slični. I možda ih je i lakše prepoznati ako ima ko da ih prepozna. Pazite, danas su prepoznavatelji ljudi koji nisu bili rođeni tad. Ili oni koji su rođeni 89. pa ih roditelji, ko svaki normalan roditelj, cijelog rata držao u skutima da ne osjeti da mu je hladno, a kamoli da puca oko njega. I to je bitno. Drugi su drugačiji zbog tehnologije, zbog načina izražavanja, zbog načina komunikacije sa javnošću. Pa su prikriveni na način koji možda mnogi ne mogu prepoznati smatrajući to kao nekim našim, pa to je samo zato da mi sebi damo na važnosti, da odbranimo sebe. Znate, najprepoznatljiviji narativ je meni onaj kad su
1991. 1992. svi u Bosni i Hercegovini kukali da su ugroženi, pa ispade da niko nije ugrožavatelj, a svi nešto ugroženi. Pa onda kad pametan čovjek pita, kao što su i Utelovci pitali, izvinite, ko je taj koji vas ugrožava? Onda dolazi do izvrdavanja. Da li vi ugrožavate njih, oni vas, jeli? Ali onda se desi sljedeće. Onda vojna sila ukine Jutel. Šta je prvo uradila paravojska na području današnje Republike Srpske? Prva akcija ikad, prije nego što je osnovana vojska Republike Srpske, jedne paravojne formacije, je bila da okrene predajnike da ljudi više ne mogu gledati Jutel. To je jako zanimljivo. Baš to. Ne da okupiraju skladište oružja, da oduzmu ljudima Jutel, koji pita ljude, a izvinite, gdje će se žene porađati ako je granica na Savi, pa ove iz Bosanskog Broda ne mogu prijeći u Slavonski Brod. Jel neko razmišlja o tome gdje će se one sad porađati? Moraju se negdje porađati. Mislim da nije ista. Promijenila se vremena, promijenile se okolnosti. Danas niko više ne govori o Jugoslaviji, koja je tad bila glavna kako bi rekla, tema. Ili je bilo mi branimo Jugoslaviju, ili je bilo mi ne možemo u Jugoslaviju ako je ta Jugoslavija takva da je samo jedan narod naroda, ostali su ne znam nija šta, neko bijelo roblje. Tako da prvo to, drugo, mislim, nisu teme iste, nije tehnologija ista. Ima velikih razlika. Bojim se da je sličnost u nekom opasnom potencijalu za izazivanje netrpeljivosti i nasilja. S druge strane, vjerujem da su danas ljudi, ako ne nužno obrazovaniji, ono svakako obavješteniji, uključeniji u globalno društvo, da ljudi putuju, da izlaze na internet, da, ne znam, da čuju i nešto što je izvan vladajućeg narativa, pa da se bar ponekad zamisle o tome. Ja sam razgovarala često na ovu temu sa mojim prijateljem, psihologom Srđanom Puhalom, pa bi mi to tako razmatrali. Kad me ne uhvati ta malodušnost, eto ja sad zbog obaveze, jer mislim da sam na neki način doprinijela onom što ne valja u ratu, sad ja želim da činim neku drugu stvar, da nekako ljude suočim s tim šta nije valjalo i da nije dobro mrziti bližnjeg svog i da nam to ništa dobro ne donosi i tako dalje. I da to može biti kobno i po našu djecu i po djecu, svu djecu i sve odrasle. Onda bi on meni rekao, ma ne, kad tebi se čini da nema nikakvog napretka. Ipak ima, eto, on je doktor socijalne psihologije, pa hoću da mu vjerujem da ima napretka. Da su ljudi ipak, kako bi rekla, spoznali neke istine. Da ima sve više onoga, daj, nemoj da me muntaš, majke, ti otkači me, imam svog posla. Kolege novinari najčešće to rade zbog neodgovornosti. Da. Kolege novinari također ponekad doprinose, kako bi rekla, raspirivanju tih mrzilačkih narativa, ali to rade iz budalaštine, da se tako možda malo nepristojno izrazim. Često u ovoj žurbi u Jurnjavi novinari i novinarke nemaju pojma koji im glavu nosi. Dobiju nešto, to neprerađeno, puste, pročitaju, naprave priču od toga. Nema dovoljno udubljivanja u sadržaj, nema dovoljno razmišljanja, naprosto ljudi rade s malim resursima, za male pare, pod pritiskom da u jednoj količini vremena nevjerovatnu količinu medijskog sadržaja proizvedu, kako bi bili isplativi svojim poslodavcima ako su u pitanju komercijalni mediji ili da se slijepo drže neke uređivačke politike ako su u pitanju javni mediji. Tako da, nažalost, naša profesija ne doprinosi izgradnji mira onoliko koliko bi po svojoj definiciji trebala da doprinosi. Taj primjer je onako očigledan i tu baš žalim. Po neki primjeri sad kad odem u biblioteku pa pročitam,
djeluju mi se ove distance smiješno ili mi djeluju previše uprošteno. Ali nije to nešto za koje bi ja rekla jao što bi voljela da je ovdje skinut moj inicijal ili moje ime. Mnogo više žalim za onim što nisam uradila. To što nije bilo prilika da uradim to što nisam, to za pravog novinara, odnosno novinarku, nije dovoljno opravdanje. Voljela bih da sam pokušala bar da se pozabavim, dok je trajao rat, kad je prestao rat, ja sam pokušala bar da se pozabavim stradanjima ne Srba u Republici Srpskoj. Možda i na način na koji ja to mogu i koliko imam kapaciteta i ratnim zločinima. Sjećam se često tog trenutka koji mi je dosta slikovit. Ja o tome nisam pričala, ali mi je to iskustvo jako se urezalo u sjećanje. Bila je neki, da li je to bio 12. 13. jul 1995. Bilo je jako neko kišovito tmurno vrijeme, kao da je neka jesen i onako je mizerno i tmurno izgledala Banja Luka, sva je nešto posivjela sa onim ogromnim zastavama, sa onim, znate, one ogromne zastave pa isprane na vjetru, onako i na kišu. I nas, dosta građana, smo se sklonili u arkadi, kako bi rekla, pod svod ulaza u gradsku upravu današnju, odnosno opštinu Banja Luka i tu tako čekali da prestane kiša i onda je neko rekao oslobođena Srebrenica. I ja sam se lecnula sam se i rekla, kako mislite oslobođena? Ko je oslobodio? Pa kao naša vojska. Pa ljudi imali Srba u Srebrenici. I onda se jedan javi i kaže, pa imam ja, mene su otjerali iz Srebrenice. I onda je to meni tako jezivo zazvučalo uopšte ta definicija oslobođena, jer sam znala da je Srebrenica pod zaštitom i to i nekako sam s jezom iščekivala šta ću dalje čuti. Tad je već, doduše u mnogo manjoj mjeri, počeli su da cure neke priče da se tamo desio zločin i najčešće kroz to da su pravovjerni mediji u Republici Srpskoj opovrgavali da se to desilo. Moram priznati da ja negdje do 96. 7. ne znam, 96. sigurno nisam htjela ni čuti da je to istina. Nisam mogla. I onda kad mi moj opet sad pokojni kolega ispričao kako je on doživio nervni slom, on je bio također novinar Srbin iz istočne Bosne, kako je doživio nervni slom jer kad je vidio da kroz njegovo selo provoze kolone kamiona i traktora iz kojih vire noge i ruke ubijenih, da je on tad nikad se više nije oporavio, poslije je dobio neko srčano oboljenje i tako je umro. I on je rekao, da Milkice, ja sam to vidio. Ja kažem, stvarno, on bio vrstan novinar, ne bi smišljao. Ja kažem, ne mogu. Pa moraš, kao šta da ti radi. I tad, hoću vam reći da čak i čovjek kad želi nešto da, ako ne napravi, ono bar shvati. Ponekad je to toliko strašno da vam ne da, znate, imate ono osjećaj nelagode, uslovno rečeno duši u nekom tom osjećajnom dijelu svog bića, a s druge strane vam vraća govori me daj Milkice, pa nemoguće, pa mislim, pa ko bi to uradio, pa mislim, to su zapadne izmišljotine i tako. Tako da, žao mi je što nisam tad ni bila u prilici, ni što se nisam pobunila, bar ne. Jednom do duše jesam, poslije s kolege pisali o tome nekakve bajke, ali meni to smiješno sad kad su potpuštani naši 92. naši kolege koji su bili vrsni novinari. A bili su Hrvati, Muslimani, Bošnjaci, jedan Srbin koji nije bio po volji režimu. Svi su kao na zboru radnih ljudi sjedli nako. Ja sam održala jedan govor kako to mora se obrazložiti, kako, zašto mi kolege
koji dobro rade svoj posao. Kao, ajde, recite nam šta je. Mislim, otprilike i to bila moja diskusija, što su svi ono gledali večeras će doći po nju u tom fazonu, nije niko došao po mene i ne smatram to nekom velikom hrabrošću. Čak sam bila zaboravila da nije jedan kolega to spomenuo u knjizi jednoj svojoj i rekao, nisam mogao vjerovati. Djevojka od nekih 29 godina da tako, jeli. Ali žao mi je što nisam bar češće rekla ono što mislim, osim u kafani, što nisam pomogla ljudima više da ne stradaju i što nisam bila bolja novinarka.